Ayo gerak, sa sekolah gerak, yo. Jaga. Jaga, yo. Jang, jaga sa sekolah, yo. Sa sekolah, yo. Sa sekolah. Tulian, masuk. Ayo, masuk. Bat melambat peniling jer, kesekali. Yo, jaga. Ya beri setedo. Jaga sa sekolah, ntar tedo. Jaga. Ayo, jaga sa sekolah. Ayo, jaga. Oh, dari ya, cek ring seluar sekolah. Jaga. Abu mai cek jong. Cek berin. Ini tinggal. Oke. Jaring pada santri seras mekeras. Tak ingin pulang suruh kiai. Tak suruh kiai rupan penilai. Arah apa Beril? Tahu Ustadz kayak burajo kan tak launan. Jawabannya kan tak launan Beril kan kak kita alam jaga. Kak, kiriman Jibril udah Pak boleh lah. Lada pak kiriman boleh ya le. Cek kun penarik narose kirim. Iya rasanya Kak cek lekas sah. Mangkan pas di rumah tak kirim lah ya. Cek reng nak naik pondok. Aduh. Ku tuh natandi pese sekali pasti dari le. Pak mau nanti cakren ro senyariin jaman. Cuk saya cakrakin apa dah tanda. Lu kacang saya pro pola jual. Arah apa Kak? Tuti saya kakan si penaren tak pesen kacang. Pahatannya kacang bejori ya. Mana orang ame tanya den jaman kadu Kak. Pas ke cuci ini kuno ngerowo jual. Iya le. Kok pas nyari ya? Bismillah boy pola pas nemu. Subang, guys ji. Jangan siapa ha? Deki kening layer cetak ka. Tinggal cetak nang ibu di pah ngaku balik kakak goburnya. Jokin letain tosungku deki pai pakelar karan. Ral, apa kalako? Hei kakek pur. Ral. Pak mata pak kadu ya pur. Kusen mare rapat to kowe kawan edinore. Tajuk Keng becik gua sih Ral. menang. Cek lah kono tokang re pur. Beda apa pur? Tahu keperluan anak nengi pondok kok. Terus Ya nginjem pesen kok. berapa pur? 1 juta. Aduh pur. Mete pambu bayanan je pur. Cek ben ngire maka ke posang ngira tangan. Setak karo dadi ustaz tak karo dadi ponggebe. Kor le tau bismillah pur. Cek pakun burune ye katane. Ral, cek lebu undeng tani. Pakun tetiring tani. Cuman tak le tahu kakiran. Cek lakon Jibril lagi deroa. Lakon kerokon ngico. Mun pas tak mondok pas teti apa? Ile torot pur. Pola teti komonduran, beda ober-berna lekah. Allah tina, miseng koki latina, apalagi teti anak sebagus. Cengko to cuna memuduk anak rebu ni terus teti mak kai bipong kebe. To cuna kau memuduk anak re supaya teti anak sebagus. Cek beter kakiran, engkau ring tani. Mun tak ada sejak lagi nah, tak kerawatan. Mun tak teger kakek, kaju ceteroi gunung poker. Aduh, iya pur. Engkau setia percaya pur. Bahwasanya perjuangan kakek dalam memperjuangkan nak potor ya luar biasa. Isa orang engkau digelok-gelok lagi ya pur. Maka bentar. Iben muka-muka pur. Perjuangan kakek ya tak sia-sia. Benak foto sebede pondok aromasa ke perjuangan kakek ya pur.
Tina ya pese Pur. Tina mengkorokeng soal kaju saya gunung dia. Dia mau temu laku di malam ya Pur. Isa kelangkong jiral. Punto nagkaki dari ya. Ti nang ko bas mulia. Takut tege malam. Iya sadar Pur. Mari kirim gimana? Mari Bril, kayak tang HP tak kaya babi emak, bipa tak bagi jan. Kau tu nasi senan lapara, tang HP tak sam babi emak. Ada torong kamitik Bril. Buyong kumat. Tanah biro suruh kayak begematin kiriman. Bila kakek kiran Bril. Para leman, cuma real kiriman. Iya mana sam babi emak Bril. Apa sih tak sambil mat? Cukup mengirim surat. Imun tak sambil mak mat. Torong dan Mobile Legend. Salah para sih senan apa? Ibu Ika, sabar aja ngah. Mayu. Ya Allah, mancar nemu pan Jibril yang cuman. Mun pas tak nemu apa saya kira maafir aku. Kak, deren nah nemu yang cuman. Bedele, ya aku nemu. Nemu ke siapa yang cuman kak? Nemu le kasahral. Kasapa boleh mo ni dina. Itu nak kalau nemu. Saya Jibril ngirim surat apaan? Surat-surat apa le? Surat cinta ya. Surat cinta apa kak? Surat kebutuhan nang ning pondok ke? Mun nak kana pondok setia. Pas tak lah ngalai kering tukang ngepos. Pas kia suratan. Hilo tina ya pesen re. Tina sebenting nak kana jikor lapar ning pondok. Enggak pawaw. Masa re. Sengai chong. Cik kalang ka nang pondok na. Karena nang pondok ria kena na orang nyari ilmu. Senajan na nemu buah sengai cik kalang. Mi buah chong. Makila bentuk jerum. Sengai cik kalang. Karena beda jauh caan jong. Mun ngecok jerum nang pondok ke. Lemo le nang cok ceren karena mung gudung tekelero nang pondok rimalat na saya ngaya tangsen pesen kayak ngai Ya ke santri wa ngalak bau. Agak Jibril. Kalah bau ni kayak jong. Pak lang itu mau Ustaz. Jok geng lihat entosongku santri ro. Arah apa ha? Anak apa tad? Kita Jibril tad. Pula apa burun saga kedep kasih tad? Engke tad. Beda apa tad? Manggane si bahngi jok bau nak ya tad. Pula lagi bakun lah kon Jibril kasih kita. Tak oning tad. Muni pagi tad pah peneleng maren tad ki. Engke tad. Enten tek torot ta. Engke ngereng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bril. Bril. Wah kira bi uman dong. Ini mah. Wah tempat pengiriman. Jok mun Jibril mau kita lagi kiriman panggalap kelap. Mpian mak. Iya cong. Apa tak ngiring mak? Enggak cong pan tak nuruk. Sengirim dari ki posang nyariin cuman. Sen pesen kaki ayah cong. Pesen ayah. Tapi ini di mana mak? Ayah di dalam. Minta ngaji kakek cong. Di rumah pelajar nadina cong. Pernah kakek dina ya cong. Biji lemut dah mak. Kalau tak saya pakai sekali.
Pakai pakun ke selebur HP. Duh, duh. Jibril. Tak langkong jam besuk pun sobung. Waktu Jibril masuk ke dalam. Mai jong. Dikahapin mak. Kah kita dari sana yang jak sakit kau lek marin. Ni pas dak je phơi chong. Chong kok bujo wis dak nak rek kerong kena foto. Ni pas tina main HP. Ngirim bu ki, Kita lestari tebang ki. lastari ki. Tat wana bi kanto bebas nak HP ki. Kenapa bu? Mangkana tat gula ngirim kanto ujo. Kerong kena foto, mak kutu tina main HP. Menabi pesantren nikah, mun ki ibadah neneng dalam lingkungan dilarang keras main HP. Cuman kadang sebagian wali santri nikah tak paham pun apa sebeda aturan neneng pesantren nikah. Tinggalan tak pernah seposang sering kengreng tuan kurang ngas teteh. Jadi ngereng kerjasamanya, ampon menabi kuponduk nikah tak usah ngibakin HP. So aja nak foto nikah fokus dalam pendidikan sebenarnya pesantren kainto. Ngereng bu ki, assalamualaikum.